wachetegereza nani ngo akari umuhigi murungi ngo akayite numa icyo nacyo mbiburi ticumu konka abana beye buntu bamanya ke inaberi nababwanyuma baseze nabwo eco kuzara inchiriza nako konka no kwijana ubujunanuza gukuhereza school fees mpurireho abagizire mu bine kitenso kisya ngo school fees ngo benda kurangirira ngo mukambini ngo school fees ngo abana bashomere busha school fees bagiyo mbwenye no reba ngakora ubwa RDC ngakora kabari aho nyuma wanje ndamushare ganta mutata hamwe ngakora ubwa RDC for RDC coming as independent independent shu nateka n'ikindi twiga akashari kandi atimbara stenose ashina kugira ngo abana nyine inshomesa abana mwenda 10 ari 10 umwe wari mu university wagiriyo aramakere mwenda bona bari muri mbara hashi dinkushomesa zambara mwishata bari mbara babandana bankiza ki niko ntakukireba ni ndiyamu breakfast ndiyamu chamushana sometimes imirundi mingi ndiyamu cyacyo ntambara rumuri mbara shashura parking naba mizi gambara nzo mu butuzambara amashanyarazi gakurgaho ngataho mu studio gargaho twena tuzo mwirimo ko nanye ndambara nyine mweka no hamwe imishoro yo pamwe imishoro nyine mu office kandi nishomesiza mu abana baye bari 10 atomwe rigire muyaza handi hati nishomesiza mbanga umwenda hati imwe numungize kimwe imwaba kweta abanyambarira mutire mu kintine wachetegereza nchori kurebera nani nyemerera mu bugu ryo munyambarira mbona kashari ukabatorwa amazu kandi nensi atunomanya Mohan abatakumanya meya wa New York City bamweta Mohan Mamdan n'umutabano wa Professor Mahmoud Mamdan professor wa Makerere University gayi n'umunya Uganda konkabire meya wa New York City mu United States of America abantu bona bakiri kureba geography kuronda bembezi bari mu kabeka hango tubu murembogu nabo gumurembe ubwo nyuma now nagarika kushomesa abana no responsibility yumuziri atko yashatune mu constitution nigira ngo no responsibility ya state na numuziri government numuziri nangwa state kitana hona government ngamwe na kucyorobya ngo bacetegereze kanjete government ngo bujuranzu bwa government numuziri kurenga umwana yakura kandi yashoma ngati mpuriya bakugira ngo bujuranzu bw'umuziri menda kumuyaho ngo aburekere government bababiya no munabe ndara disi kama government icyo nicuba urukumanya ngo government kazumushuka ze yazara umwana amutware government ukigono mango kamwezara oyo romwana wawe kandi umushomesa bababiya hati noreba umukwenda kwetegereze form constituency igi kwenda kwemeramo ntayayira amashomero minjiho gataka humwiri hari ishomero tabuza gamba izina takareta reda masters tingwe ndagamba izina ry'ishomero konga kazaye na addressing abashomesa akanyetera abashomesa ishomero rumwe abashomesa iganana n'abashatu kunabe ni government school primary najumanya hati mushisha we wankopa mushurizi yakopa hati kuna binya dressing abashomesa nababuza nti abariya government payroll mu rubanga abakushushurwa government bimtse mukono bakabata kurenga abana bana yes ahariganana n'abashatu government neshashura abashomesa bari mu ryabiri bara 20 hati wakwatiganana n'ishatu okiya habi nasigarigana 23 so abantu igana 23 abashomesa bashashurwa PTA barwabwa PTA akasente kumuzira akakutomwe ishomero hatu wayemerera Kampala wajyanga PTA nunda kugiyenga abana bashomesa bashomere busha hata abandi abashomisi igana 23 tocho benda
ogogo bayimba kora nuko babinga tocho benda hata kora iho PTA bariya otakabatira government payroll hata bana bakushomesa bwo so hata nyo logic tiyondumu nyondumu logic yo kujangu abana kutweto abazara umurimo gwo kubashomesa no gwitu government kwera twatero hangasi imwe konka kwera rimwe tugishongere kwera rimwe emirimo yone tugiye korere ntwera government no amashomero gahancho government aided agaga government aro government aided taro government owned government aided nchimaisaki bana bahwera ho government ni kuyamba mmushomeje bintu abashobora bagitaga government ukishoma cyapa cyama cyishomero shomero hata ukuyamba ho ndizo no government aided aid ne to government eriyo ne yambo yebuze government mune yambo manyishintu bana yambo n'ikibajige cyawe kashitwo so nyo ayija pokopoko yo ngo abana umbasinke government bashomesa kwero mangu government abaho ni abaziri ujyo basindikire konka nyowe ahindi kwe aha TV aha ehindi kwemerera kwesimba tinguza kubiya abantu ngo abana banyu bakushomera busha nowe kurekaninza kubereke mahanda yo kuyamu akasente ka school fees tinguza kubabiya nyeke cuba tinkine cyo kwija kubabiya ngo abana bakushomera busha ukushomera busha ko kuriyo konka umuntu waga wa Moses we have seen countries nangwa not even richer than Uganda where government is responsible purely responsible for education abweche chano disputing why new experience you are talking out of a lived experience yes chenda na mukaga bakajanga abana bashomera busha mbona iwo kumanya ngo umwana wonashomera busha imusi umukona ho shitame abakurihiba kurebe bito umukono yimsi bwenki muko imera abakurihiba kurebe bagire ngo namazima abana bamashomera busha two batize cyane mukaga washomera busha no niyo tinkunda pokopoko yo konesa abana tindu kugikunda abazire mureke tuge twara akasente tweyiye feyo ni mangu school fees ya iguru nehenda nerema oremerwe tuwe yabanza abo kwa noza kushanga oremerwe umwana omusiniya onka kandi we shoka komo mp3 iwa komo mchamshanjo hatore mu rwa siniya cyo mase hariho progress kunganije na pora nayo akashuko akotinga bwino umwana wa professor najya ngo umwana no wa professor nkonka tagire musiniya abinje bakore mu akutasi abana omusiniya bo bakakomo nkaye mp3 abantu baragira ishomero abakomero omusiniya abana babo bagira umuhaya abashomere haya babo bagira mu university wacetegereza so hariho progress ntutero rutambwe konkana urugenda mbura so ncyo kubagambira ngo umwetuge mufe y'umunonga ako bwegese ko bwabe buryo obwabashakuru gakane nakare batatito bakamba kufa ba professor mwenyunka tata ahumire yarugomagara gense ejo mwako goyiro kwikumi akana kundo kushoma he was a proponent a champion of education especially girl child education kashomesa abana bishi abatazire kandi bingi no cetegereza konka akashomere cyamushanje hatito yachomesa twabona za degree wacetegereza through hardship tumusima akachomesa twagera za degree konka wakashomere cyakangaye ecyamushanje konka ngeri yabe nakunda mu bwegesi kubwaye buri chip tatabe nakufara professor abwenchi yakomuna mu cyamushanje school fees tiyare mahati ke etaheremere ekaguma kare kushoma kaguma kare barike kwabya nyono ma batakunda kuza TV poko when you are a realist so abajomisa abana nabayi nabarebero kushomesa umwana bakakutora na education bakagitora na tubagiga kandi tubazira abana baki omukuru naga tuba family planning abo ko batinyowe tato mugenzi akazira abana abetinka bakize wakari muri 16 wacetegereza so nayo nkina karmo kunkabona kabashomesa utarashomere no wayangire wacetegereza kunkatuma tunshanga yino umwana we no yazire kunkakakomo mucyamukaga echa P6 school fees kagireta ikaremo so nebyenteka teka problem ryo mbongo teine handa heri ryo mbongo the way you think you talk as if you don't want to accept mutaro send a sente tiro kandi ninchikirisa konkeze education is a school fees wazurunda nozubona utiro mto
ni experience yanjye akwa kuza gunonya nguze tatakatine kiyoro konka kashomesa abana nkungu rebera hata nanye tinde mugiga ngo nyina kugira ngishomesa abana 10 kandi ubona no bashoma bari yo mashomera tine washitamire nanye fize nenteganisa kunga tine washitamire ngishinyo ninziye hata mu kintu no boyi no mwaka jya ngo yaremo ubu no bugayavu no turebire aro ibintu binge bigamba mu education hano ya umihangari yitwa but they never get fulfilled as in hatagira ishomeri yongera school fees nangwa niba ariho gireba fees tembera ko tamwe kutandika we have schools at urishomero no beba tubamba kigambaho vabari kunga ishomero ndira muri fees y'ukwenda hatarungaga private mutunara muri uko kwenda I mean fees yo mikono y'abantu abo kwikirizana bakajya katwaye ndezi nzezo we don't even have a government regulation on fees. Then we have also had so many promises that are fulfilled. Recently, President Argentaraha yajyana baba science atanu baza kubongera, which is good. Kunga turebere nyimaho katubye tubongere budget teachers, katubye tubongere budget teachers. We saw pads being promised. Izo nazo zaza muri yebyo tukagerera mu kwindura kwa curriculum ikahinduka and nahategesha wayita abantu bingi tukumanya ikahinduka for what twaza kumura ukace turaga icyo tutandikira ekituriyo ntushomesa is it a solution to the problems of the day akubibura yemera umuntu rumaya twahereze twajya ntushomese ibintu bisiyore two bitine mwana hate ekituriyo ntushomesa cyo is it really what is going to improve Uganda so that we can say we are improving education. Program ni Tanure turiya TV West mu kibuga cyambarara katugarisha ndaci. Looking sharp has never been this easy. Welcome to Bright Suits. Be your own label. Located at La Grand Mall, High Street, Barara, Level 2, Shop Number 5. Right in the same building with Equity Bank. At Bright Suits, we customize premium office wear for both men and women. Plus, wedding suits, graduation suits, Kawunda suits, and more. Whether you're dressing for business or your big day, we've got the perfect fit for you. Call us today on 0751 075 108 or 0777 081 196. Follow us on Instagram and TikTok at Bright Suits and check out Taylor at Omuwazizi on X, formerly Twitter. Bright Suits, be your own label. wakozesa momo nobu inamani kukushashuje biwagura ulikozesa simu yawe hatari okuteganisibwa yimata star emwe mukagitano star ishatu hashi ningasho scanning kodi kudownloadinga momo app kushashuje kintu cyona hariho kuteganisibwa na change kandi kiri kukiraho sente zako aho wabo ine cyo kushashura nubasa kongera hazi wabo ine ulikozesa momo advance ejo niyo momo amani agari kuretera kukiraho. Okay, twagaruka turiyo mukamuro kace Vincent Mujuru nyine nwagaba Moses ntwiga Uganda ni East Africa omunyabiragiro omunya Uganda a taxpayer a parent ariyo mbiti bingi munonga twantugamba twahika akwatena nibyo bwegese ibi bitumu hanuya
hati kambanza aha cha arts kambanza cha arts na sciences na nemero icyo kubanza cyabyona ni wiki kishuba icani inshushura aba sciences sente nyingi riraba arts mbareka nicyo tinkukiza mu ntwiga ubwo tubwigise to kubasa kwata staff room ukagigabanisamo dino kagira ikirasi cyo. You cannot divide the staff room but have a coherent classroom. Nuza kutuma abana baba victims of transferred malice. Itombera jiro twine kitweta transferred malice. Naba nkuyisiba ari nkarujuguta kutera John. Rikamisinga John rikatera James. James is a victim of transferred malice. Na ntamugenderi kunganji maisa ngutuna mbarura. Na mudiya. Wacha tagereza. Hate cicin gacaba shumesa ba arts baza kuchima rumbeji. Kandi cyo no common sense. Tukwetenga Bible kuchuma. Common sense ne marira icyo kukiriba. Kabiri hati yono mayanka shomera aho mbarra school mu elifo kakora combination ya PCM mu mutari batunguroya nyundi engineer wa mashanyarazi ntakabire roya kashoma physics chemistry math ni yango abakore nyunyi babashomere physics kunga kuvuga babashomere geography physics and arts. I mean physics and sciences. Kandi geography na arts. Ngwini nyina kabuza. Hato gwara kushashura nyinja aba science. Aba arts akabahereza anche enyonye zakwenda kukora za kuvugwa kazaza kwera umunjozi no mazabanzi gumiza. Cyo kibuzo cyanje. Cyakashatu. Hato noreba como senior, bareta topic, bareta subject in physics. What is physics? No, shoma matter. Anything that occupies space and has weight. No, what shomera kai on primary. Hati como senior, ushanga biology is mindset, the study of living things. Hata romo takshoma biology akajitanchiro msini akanitanchiro primary living things. Abo ko tarashomere germination. Utarashomere photosynthesis. Tarashomere transpiration. Tarashomere osmosis na diffusion. Digestive system y'umuntu toragishomere. Biology no chomo to primary chemistry na science chemistry yo kureba na math konka yo no shoma nan living things ebinte berhanga yatire nkai omwitaka no mwanya itonga ya mata solids liquids and gases hat chemistry byo mwitaka byo mwanya kagasi bategereza eine nyuni nchijuka manya chemistry yanjye na rice. The first 20 elements, hydrogen, yes, hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, mpaka chlorine ikumuna mshanju, calcium, potassium. Now, the first 20 elements. Hati ezezo elements either the solids calcium and gases hydrogen. Wacha tagereza konkayona na mata netanjira nkai on primary hato mwana tarashomere byo atarashomere mata on primary na ijashoma chemistry umsini utanjira umsini na utanjira primary hakuna kabuzi. Wacha tagereza
ngo mushomeso wa senior wa science wa muho mushara mwinyi nkonko wa primary wa mwesize kuba kwija bakonde ntukubuza aba science noza kubyaka wachetegereza so reka tube fair common sense wachenga tube fair common sense education ni tangiranze mwe konda kutambira sciences twaya tangiranze rero yimwe parampo tanajya ngo mushomesa wa senior kutunga umushara nunuga umukiramani ngubaga umushari nagira ngo kutwentwe ndafutungura ibya sciences tanchiro primary no chenga erituzenkai nano secondary na higuru hati kandi shikomeye university hata ukajya ngunoza nosha sciences ngunoza promoting hatu chika mara university nakaba university ningabizo kunuya is a government hatu chiza kweta abana ushanga kosi biomedical n'abana mukaga abana mukaga or serious not gonna sciences mukashisho yangu mazo zijya kuri first champion na chachiro bachenga chancia ni sciences ranchi ni sciences sapa ni sciences hata chiza university kosi uyeta abana mukaga bon bachi hata no maisa cha abo kwa university abana mukaga bo wayeta uruko bashomesa n'umwe ubo wayeta umwana umwe ubankaga lecture no kandi umushana kumaguru mutu kwinduka tare bya PTA n'umushara uze ecerase cyabashitama tokaje nyesero mukaga bonka kugira ngo aba biomedical bashitamesa IDG kandi bashomye byanga sikuza bashomesa ecerase bashomesa kibakiri kimwe igenderwa cyawe cyo kweta abana mukaga abandi ukabasigayo nicyo bakiri kiyo ahubwo ari kicara nebirasi nabano pakwitengana muzina twe abana mukaga mugeza muzina hatu nugeze ku saving exactly nyoro mani shitama nyonde be bintu ndonda mu logic mbuza buzatu nyonke ntwiga gumanye hunamire nyombe samkwega kandi kumanga amashanyarazi gamwe desks nizumwe in fact nyingi zashaga tino shitama wa gate na gumongo wa gate gumaho lecture umushara nugumwe ate effect ya wazabera abana ku Ijumu University ntuko waya chief abo cybazere ku University oyine mero okay pakire ko rotine mero taroza katukore munonga tujironde konkashi banu mukaga bo yita buto kuza gukora cha kabiri hashwe no jyango no yenda ba science kandi uka training abake kandi biriye byo gendeye biza kushikira aho nyo intwigambura wachetegereza so ncho kugira ngo education system ya Uganda nejo kura kayicyo hata icyo mu Uganda ejeje ni program karensia irizone neribuku cyakeribuku abana bona baburabuze bakumana icyo baro abwa cyo taxing kayicyo ikiriya tukagitandika kari kandi kagenda muri imwe habwe kino setting kayicyo hatu kugira ngo hati muri uno mweke hati mpurire bajya manyango amashomero gasiriya zahaya nushomera kuziyo nibetekano bishimwe n'abazire ngo ibi bya access mu avoidinga ngo burundu we natiko kumsayanza no manyitwe unabera disi kwatwara cyangwanzi batwegesa patriotism patriotism is part of it but ekigaragamba ni philosophy the struggle and unit of opposites twine the struggle and unit of opposites so ne mindset hata no reba takabo mshana tarumwe takabo mushija tarumukazi takabo mushija tarumu takabo positive ataru negative takabo no sataru sauce ukireba takaba yangwe ataru wikiro takaba uranga ataru stani takaba yigura ataru gehena ejo tugeta the struggle and unity of what opposites kana sana kimwe cyenda kigenzi cyacu kubaho insino kwe kubaho hatiwe ukugize kubyonga natiko kumsayanza no ranga kagirita maki ukuhanga abasayansa bonka umunsi rero abatakwede bya science akajya gutakibenda icyo decision ne yarangana ne Uganda bacenga niyo nikereza ngo nateka kubaho umuntu uranga yahangire. No, it doesn't look serious because even the proposers of the proponents of it nabo ureba ngo kandi barabishomera abantu bazaba tugambira science boto barashomera
hatoye buza bava mayisaki kuzayizo nunjya mu batara kandi kino shoto bacirebere ngo leta gwaza wizwe nyo kinkwenda pakanisa necha nyo nyendo ijo tugambire otu washoma sciences nubechi washoma arts nubechi uri kumwana ishaka kugira ndaranda n'ibiconjo ibiranga yaziki ikakwisha kugambira umwana ngo history nimbi no wabujya utodi history nimbi history kanungi history tugambira ngo government zenye kazi rimbi ngo ejo niyo nungi cyo wachiyaho no ejo history yawe leta burire wachenga ngo literature nimbi literature kanungi literature neza abantu kuri soninga bizo very fast washoma history umanye byenyuma haza batujya ngo utamanyire byenyuma tukamaho kuza kandi batujya ko mana munubwe byenyuma you can even be guided predict the future. When you read the causes of First World War 1914 to 18, Second World 1940-45, you can even predict how to start whatever Russia and Ukraine, whatever Israel and Palestine, or you can show my soul when the First and Second World War. We are sensing Third World. They're not avoiding. Then have to cheer up and you stand on the microphone and dispute that. History ni kandi wachome. Wishiko ino mugasho. Ushome history jiro mugasho ito tujye ine mugasho nebe gwine just yagiye kuri makara. So nyowe ningera nkutora ntwenda kufutereza ubwegesa ko twaturya kumburuka kw'abana bahumuruka kuza kureke bahumuruka kuza kwega kubareke bashanga bashomesa byo kwisharinga baza kwega jo bashomesa bakisharinga babesa kubabintu nakunwa ukari mutari batingo sente nza kwisha okay amwe tukakubagamba ukubanza kubesiza cyunje mu insaki kandi kuba comprehension no cyumanye staff rooms hatara amashomero gine staff room wese ibiri saide cyangwa abasanzezi barye cyenyanzara saide nashoma arts oyo no mbeki yanga na norushenyi ni ndaho tuzomurogikite nyini mata kuri campaign ga government imwe ya prime ngo buranga yambire kwenda nanye reasoning kana ta campo bwabusha buryaho ni no shira ariko mwitanzo yo ngomero so hatenye buza wa dividing staff mu abasanze bashita amasaideki aba ari umushomesa amaze kungera ariyo mu storm konka stenose konka no mu state ngwenda gamba ishomero agize ngo bano abasanze zikashoma no high school agize ngo hato bine side yabo mu staff room kandi wa sciences ngo wano shohora mwana mu myaka cyane kashoroka cye ikopo no genda nacho konka wota genze nacho hotoka chayi no gerekera aho tugumana ngo tapita ngaboro bakita that is taking place in a school. Sisra education system. Ebintu nabagamba no mayino n'ibintu twiganye biruka cye. Nabagamba bora kuko ni banya pressing abakuru. Igitoni na leta izoberi. Abanyarwanda n'abakuturi batumukira bigiriba. Iki ni abakuru ndi ngamba abakuru. Abantu bareke kushitamakanurwa karonesha bwe. Rero bakaza kuri education system bakagishisha. Waceteza. Bariyaho akaronesha bwo mwami no mucyara. Nyoni education system. Well reasoned, well thought out. Kwarabe no yenda opereza obwegese. Leka mu mushomesa. Abo ko bwegese butine mushomesa tuburuho. It is a misnomer. Tuburu non existent. Tanka no mushomesa. Gere hasi. Reba ngo mushomesa yarara yishomero. Mutere henju obutagera mu kirgarwe. Konko mushomesa. Harara harwe. Naroda chipu. Nashomesa mbaraga tieta uni. Birizoba nakapichi nakorazinga. Weta kwabasa. Kandi hakira hwinjura narabaye. Resone yakasheshe hakira hwinjura mushomesa ari kwija boda. Nashomesa. Hakira hwinjura y'umujumbi yo kwikunda kumwe nako kwakika. Nayija. Nari cyo kwashonira mushomesa kayija cyo akajura.
kino mukave exactly ahubwo nkito kiri mutano tisheme kura aha exactly yes kiri day ati kibuzo cyangikira ngo ndafite amashuri ngo takubanza kombeka staff quarters no maba katobwa RDC nakireka bare ashanga inju ya RDC bamaze barire bajugurize basizalisha neza ikamite ereke kabuza ngagenda ndaradisi twapakijiraho inju ya RDC sheringa nkande deputy kayine mukamanje ngurebe birere inju yebere ya RDC nguneri hacabiro cyane umugambiro mpastense ngo bajugurize achito batsika kwa umuti abasha nabo bangira ngo amajuga makanga nakavunga karo refaro hospital akabaye agasho kuneko bikakuza atwaye bari ko rwira cyo abasha bakambarara umwanya ngwenesko kwirugamo banyona yitanika kweba bakari magwete mwanya guri very cheap guri disorganized gwaba yayi rero basho rero shamdane zicyo barito o accident rero musho takobasa kushobora akijikogana kinero hareba kure senjaga hato umuntu aryaho nagwaho no manya nyoni ndibintu n'urugiki bitandukanye n'ibindi kabisa iki kikagaragaza waza kunsindika kabare kuba deputy RDC wararuguzenju no rwana netwiga rwana common sense rwana no rwana no akije common sense so hata bashomeza kweno ndango bashomeze bateko mumbera no kine cyo kushara okombeke bizimbe kwangwi n'amatafari ngarugo muyitakano so yuro na simite rugo so yuro gamente neburwete bintu kere wachetegereza hati yombeka amaju pira kwitinga kwa gede yito kwitinga kufata mutayizi tika mkasimini konko mushobora so kazi ajireka ayishomero kare nangwa abanza n'abakazi bagireka ngai ayishomero hata mukazi baragirenda mucenga ayaka iriya n'injoro guno mu mamvure umuyaga gwagitwa kashwara ebe nayonse abakonsia abezo zakomanse abakonsia abakazi abakonsia abashomisa kazi kana abora ba parliament bo baye babatera heryonchezo hato mukazi ayino mwana maternity leave nemyezi nebiro nkaga nayibwamo nebiro cyenda maternity leave hato maternity leave yawa omukazi umwana gwa namusigayo aje kushomesa agakaze koja ese sete shino zuma ineho okonsia allowance numbaha okonsia allowance breastfeeding allowance okonsia allowance kera betaro atoko mukazi oyi nomwerere abo tokumujera aho korara akateka umwerere we kazo mu class nimba katagaza kagina ko umwerere umwerere afite gereza class ishaza games umushomesa bware naza kutaha umwerere bwarabe na yonka ebe bintu no common sense nebuzo binji actually by the way bivuze byakubuza nibyetaga ngo ukurikize niyo yirondere answers basa kuzerondera konka nebuzo very pertinent seriously twende zabashahira gira kagambo kuwasibuza abantu bature recommendation was not and flowing kungu wire bwato sibura abantu batureba nishabwe te kwijora rwabya mu kitama tijoro rwari mwe bamwe tureba aba nchiza nsibe ndugamba ba stenos mbarara wanchiriza mbwe betira abantu ne kana ba stenos ndamunyi mutwiga ubembezo bwanje no bwarogiki ibintu tine logic tuvuza tubine kakwatere twiga kana umukost wese yanye nibiza kurugamo habo kwato gera logic hato kumbine ndi shasha nubodi eri muri baharu hati shasha inguto negenda etambra era ba James ekomakereziyo inguto teguza baharuka amine rwaye kamine zarwaye nekomakereziyo inguto ehwaye tari yirwaro tari yo mashanyarazi tari yo mizi wacenga konke inguto nekomakereziyo warwara nyuma sango komokereziyo kora shabe wota kizero gerota hata mugigomwe aryo kwenyima ingora gabizi nari yo naguze rutabone na aine stationary no mugiga akakinga umuhanda
abembeze bonake babunama ati cyo niki so ko mugiga ko none twiga isire utakagira bizubune twiga de Rwanda kubi hakwikiragiro twine the Roads Act section yankaga nibiri Roads Act ne gambo ku umuntu ari kutonda wiki umuhanda to kwetenga kuza kushukwigura Bible ngo gishome kigimberagira Roads Act abembeze kushitama muketa abantu mukakora resolutions nana ngo mukazo mukanso mukakora resolution mukatemba mukakora resolution mukigura abantu handa mu rwejo sa emitendere ya government necyaragiro icyo kikaremesa nco nabagera ubwemezo bwanjye buri muko mu sense wakora ibintu bitari mu common sense ruza kugira bizubunani namwe no kumvikana ni ngo ayigura umuhanda ukirakaye ntingo ndakutomerana nawe ahubwo nyenda asinge okay yewe mwibare kutureba mukama abarine mpaka ubundo marundi yabari mnonga twaga Moses Ntwiga ya Uganda kandi kutwagarira utyo awakire I wish time could allow us ukatwa ntu basaga mabinji konka tuzagacho tuzakuyongera ubundi kwire twatire program cyane kudashayisha tuzashayina Monday Friday kubanza kusoro akatani mbere y'icyo kirungi murare kungi bari mnonga nwaga Moses kubanyita hanuya kama ni hingira kuri twende zo gusinguza mugumeho